ti Masakbayan. Nasipngutan. Ngam aping awan pa'y dadadi kan mami. Hapay, apok. Saan daya nga imbagakan ka nagluwas da itay bigat ijay Manila? Ha? Adda ka no atindaran da meeting. Kasta ka di lola? Awan mo tinadakdakamat da kanyak? Basta yung tulod daklatan iti pagadalan. Bilin da nga agawidak ka no nabukbukod ko kalpasan ti klasik. Tada ka no naskan nga si kaswanda. Sa nabali, apok. Tagsubli damot laang inton bigat. Sapay ibagak kumapa nag-aalay ti card minton bigat. Kasanungatan. Awan damot gayam. Ay, saan na problema day tapok? Adda akmat. Siya kon ti mapanidya pagadalan nyo. Tasyak ti mangalay ti card mo. Ngam amangan no mabannog kayo lola. Sapay maiparit kada kayo ti mabannog unay. Sana ka mabannog, apok. Adamot pagluganan. Itulod naktong nilito. Adamot tay may salugan dita. Sige nga rod lola. Naimbaglangan tadda kayo. Kanayin mo't ngayon abisi da mami kan daddy. Basta daak, awan pagdanagam, apok. Nalaw may katamangantan. Nakaidasaran ni Tina itimakan. O sige nga rod lola. Mangantan, tapno masapat amat na agina na. Siguro, makaumay mo't itanda mamim ang mga alay ti card mo niya. Makitak mo't laydan. Nilolak to may mga alay ti card ko, Leia. Ha? Awan pa'y da mami. Nagbiyay da ka ni daddy dyan Manila di kalman. Ay, sayang. Kunak na makita kung dadadi kan mamim. Kanayon mo't ngamin ani lolam ti mo umay di ti pagkadalan tunggal masapul ti parents. Naimbag nga rutada ni lolak. Kanayin abisi dagiti dadakkel ko. May papan iti negosyo da. Kasta talaga dagiti babak nang akas kada kayo. Makumikom da kanayon. Ngam sa nabali, taparak kan kamot lang ter aramidan da. Siguro, para kanyak ngagpaiso. Ngam kasapulak mati presensyada. Awan pa'y oras da para kanyak. Sandan nga muna niya ti mapaspasama kanyak dito school. Di daan mo dagiti pamadayaw amaw awat ko. Chester, Saan napatag kanyak ti kinabak ng Leia? Kasapulak ti pamatag kanyak dagiti dadakkel ko. Di pa nagbabanding mi kas may sa pamilya. Ngam pulos adida maipaay kanyak dayta. Iso love na love ko ni Lolak. Diyak muna niya ti mapasamak kanyak no mapukaw ko ni Lolak. di kagdanag. Napigsapay ni Lolam. Naunday pa'y apanawan ti panagkadwayo adwa. Dayta ti kanay na kidkid dawag iti na marswa Leia. Sapay la kumata may paritnak pa'y tinalaw sa panangipatagkukan ni Lolak. Kumusta nga ay tinapanan ni Manila, anak ko? Nasaya at mo't nanang. Talaga amayat titaray tinegosyo tayo. Ay nasaya at mo't no kasta road. Nakaturog sapay mo't ni Anjay. Wan nanang, nabandog iti biyahe. Ay wan gayam, ni ngay Chester. Napanan ay di pagadalan. Intulod itay ni Lito. Di na kayo nauray ang nakareeng. Nasaya at mo't nga rin no kasta nanang. Di mo man la kumustaan di anak mo, Rod. Amo ka nasaya at kasasaad na. Tada kayo mo't amang bambantay kan kwa na. Sa balil at tamot da kayo kuma. Kanada panawin nyo kan kwa na. Dandani saan kayo pa yun nga agkikita. Kanayon na kayo adamagan. Tamailiw una yun kada kayo kuni Anjay. Nanang, ibagayong aganos pa'y basit. Talagang amin nga adutas asikasun mita. Ay,
Ayun gayam, naala ko niya card na. Kat patsag nga dan tumanan unor na inton closing. Nasaririt dyan akyo. Rumbang lang, nanang. Tapno saan mo masayang ti kwarta abos-bos-busin ng agad-adal. Narikat tagbiro iti kwarta. Ay, saan ko mati pa nagpabak ng yuti adala ang iti panunod yo. Di kay ka di pa ikontento iti kasasadyo ita. Masapol jay anak yo, ti atensyon yo. Ti oras yo para kenkwana. Nanang, da kayo pa'y lang ti mangipaay kan kuwana iti dayta. Mamati akabailan nyo. Lola, naipakita yung kadin ti card ko kada mami kan daddy? Ewan na pok. Maragsakan da unay tanaglaing ka kano. Kaano nga tamat nag-celebrate kami tunggal panagalay ti card, Lola? Dagiti kadalak, tunggal makita dagiti parents dati na nga to ag-grades da, ag-celebrate da. Mapandamangan itirwar. Masansan pa nga out of town da tunggal weekend. Madahan unto day taapok. Amumot akayat da unay dayta, ngamawan ngamin oras dayta. Ado tas asikaswanda. Impamaysada mo't namin ti panahon day ti negosyo, Lola. Nalipatan dan nga adanak da nga gururay, tapno ipaayan da kumamot iti ore basit nga atensyon. Hala, saan kan gagladingit apok? Adaak mo't ditoy. Datantaw ti mapanmangan ni Jeruar. Ay, Ibagak kanitina, tasaanan nga agluto inton madamdama. Mangantayon tulaangan iti paboritom a restauran, apok. Nakafocus ti atensyon dagiti dadakkel ko, iti panang parang ay iti negosyo dap, iso nga awan na pulos oras da para kanya. Namtunggal kasarita ida ni Lola may papan iti daytoy, kanayon may ibagada a para kanyap kano ti aramidan da. Danda ni amin ang napapatad na okasyon iti pagadalan kat saan da amat atendaran. Ni Lola ti kanayon ang makita dagiti kaadala, agraman teachers ko. Iso akasla nakairwamak matanday ta, manang. Tinapatad, ada ni Lolak itasibay ko. Ni Lolak, anang punpunno, kadagiti pagkurkurangan dagiti dadakkel ko. Itaman pa naladaw ang nagring. Tinasayat, mapan ko ayabanan. Tapno agar musar kami sakbay nga nag-eskwela ak. Lola? Lola? Nakarin kayo ka din? Ay, Ala? Apa yun, Lola? Madi ka ditirik na yo? medyo maulawak ngamin itay parbangon na po. Ha? Bumangon ako man, kasjay mo tang tinariknak. Iso nga, inkagumaak tinaturog manan. Ala? Ang mga naanyamat daytan, Lola. Masapo lamapan kayo ipa-check up. Yen anakla ang daytoy apok. Sumaya at tumatla ang tiriknak aging gainton madamdama. No, kasta nga rod. Agina na kayo, Lola. Ngam no madilat ta, awagan ta ka.
Tagawid ka dagos, takuyugan kayo ni ospital. Naimbag tanadanon kayo iti balay, Daddy, Mami. Wan anak, kagap-gapo mi iti may sa meeting. Kaya't mi mati aginanakan ni Dadim. Amuyo ka din tinapasamak ka ni Lola. Imbaga kanya kita ni Tina. Apay, anya nga minti naramid ni Lolam. Apay akilata na ulaw. Rumbang kumada kayo ti makamiti kasasaad ni Lola, Daddy. Ngam kanayon mat ngawan kayo. Ngamin, makumikom kayo ka ni Mami. Pasensya kan anak. Ado nga minti masapol nga asikason mi kan ni Dadim. May papan iti negosyo tayo. Husto timbaga ni Mamim, Chester. Masapol ang nakatutok kami kan ni Mamim iti negosyo. Nang runa kat aduitan ti kakompetensya tayo. Awan nga minin oras yo para kada kami kan ni Lola, Daddy. Nakafocus kayo latan iti negosyo. Saan yun nga mo na niya ti mapaspasamak dito'y balay? Adamat kakadwayo ditoy, anak ko. Kan saan nga agmay sa ni Lolam ditoy, no kastang awan kami. Kan ada kay ti pagadalan. Ngam sa balilat tamo di kumustahan da kami, Mami. Nang runa kanyak. Ado dagiti gundaway ang masapol ang mapan kayo di pagadalan. Ngam ni Lola ti kanayan na mapan, tadiyam at masango. Chester anak, rumba nga maawatam ti amin. Tapara kan kamot lang dagito ng aramidan mi. Para iti masakbayam. Saan anala ka ti aramidan mi, Chester? Iso adaw-dawatan mi ti pan nakaawat mo. Mami, Daddy, sana pasig ang material abanag kan kinabak ng tinapatag. Kasapulak mati oras kan presensyayo. Para kada kami kan ni Lola. Di kagdanag anak, tadumtang to dayta. Ngamno ita, kid-kid dawn mi tinaan anay apan nakaawat mo. Kumusta kayong Lola? Anya ti marikrik na yo? Ay, kasla ang kakapsutak nga rod apok. Diyak man amaw no apay akala at matandi kastoy amarikrik nak. Sana bale Lola, tadamot aga sa tumtumarin nyo. Ken, imbilin kumutin ka ni Manang Tina, apag tumarin na kayo, nang runa na awanak. No awan data ti pagbaliwan direk na yo. Isubli kayo langan iji doktor, Lola. Agyaman akapook. Hindi nakpagdanagan. Kabailak ti bagik. Amang numapiktaran ti panagadal mo. Gapo iti kanayon na panagdandanag mo kanyak. Ipatpatag ka ngamin unay, Lola. Si kalang tamo ka mang ipatpatag mo't kanyak. Di mo sa wenday taapok. At dapay damami kang dadim amang ipatpatag ka. Tsak mo't marik na dayta, Lola. Awan mo ti oras da para kanyak. Basta anyaman ti marik na ayo, ibagayo adagos. Numasapol nga isubli kayo iti doktoryo, aramidak dayta. Hindi nakpagdanagan apok. Ay saan pa'y amapukaw kan ka. Kaya't ko pa'y amakita amakaturpos ka. Rumbang lang, Lola. Takayat ko, apaman nagturpusak. Da kayo timang ko yung kanyak nga umulit in tablado. Ikariyo day ta, Lola, sandak pa pampanawan. Patpatgan kayo unay.
Apaya nagsapa kayo nakarubwat, Daddy? Agbiyahe kami ka ni Mamim, mapan kami di Cebu. At datendaran mi a conference. Agbiyahe kayo? Nga ored na sa gubanit ni Lola? Agsaksakit pa lang ni Lola, Daddy. Chester, importante tatendaran mi a conference. Sana bale, tano check up mo ni Lolam. Isa si kapay lang ti makamukan ko ana. Sige nukas tati ko na Daddy. Kanayin mo takas tati mapaspasamak. Anak, Ora itala ko mamot agundaway may pakita iti concern nyo kin ni Lola. Ngam sa nabalin? Adakmot ditoy. Jak pulos baybean ni Lola. Nga oran niya pa iti mapaspasamak. Talaga ngamin anay pamaysan ti atensyon kan imatang da di tidadakkel ko iti negosyo da. Kasla di da pulos marik na kasapulak mat ti atensyon da. Talaga nila ang lola ti mangilalakan niya kinon kunak iti bagig. Naimbaglaangan tada ni lola anang isandi iti responsibilidad da di tidadakkel ko. Ni lola lang ti kanayon na adda tunggal adda na patag-apad turn iti biyag ko. Iti kinaad tutubo. Aging gamay ruwama pon na awan ti danak dagiti dadakkel ko. Maiti agamay, kat kasla awanan anyaman na kanyak ti kawanda. Basta tinapatad kat kadanak ni Lola. Aging kaada kon iti kolehyo, kat kabayatan ti kadak iti dayta atukad ti panagadan, inat matern ti panagsalob ti salunat ni Lola. Kat ididandanin ti panadtorpus ko iti kolehyo. Dandanin ti final exam mi. Kalpasan day ta. Agradwarak to ni ti kolehiyo. Ay da, maragsakan akapok. Kamaudyanan na, umadanin ti panagturpus mo. Masaksyak mo't laangan. Rumbang lang, Lola. Tay sagot ko kun ka ti diploma kiti panaggraduar ko. Isa di mo baybayan ti bagim, ha? Tapama na makaturpusak. Agsapula kiti trabahok. Tapno maipasyar kan tumutten iti nagduduma a lugar. Dagitay lugar a kayat mapapanan. Ay, nagbayatan na ng ganday taapok. Ang apaya masapol ngagsapol ka pa lang iti pagtrabahwam. Katadamat dagiti negosyo yung agururay kan ka. Kabaulanan da mami kun daddy dagi jay Lola. Timot daytan tinang ipaayan day ta amin na panahon da. Kaya't mo asawan. Wen Lola. Diyak kayat ti makibiyang iti negosyo da daddy kun mami. Kaya't kung ay pakita ka dakwada, akabaila ka parang ayon ti masakbayak. Babaan ni ti bukod ko pa nagsalukag. Kat da kayo tagbaling yung inspirasyon ko, Lola. Apok, madamag ko man Aging ka di ita, katadapay lasakit tinakam mo ka nagitinagannakan ka. Diyak maliklikan ti makarik na iti kasta, Lola. Yung kasi ti kanayan nabilin nyo kanyak. Diyak nagimulay ti sakit tinakam kadakwada. Katawanan ti kapat ga na tao di lubong para kanyak. No sana da kayo, Lola. Iso kayat ko may matangan nyo ti pa nagturpos ko, Lola. Annadan nyo ko matibagiyo.
Angie, dandanimot gaya mag-graduation ti anak tayo ti college. Wan nga rod, nga maawan pa'y ba't nadakdakamat ka data ni Chester? Ang mga nibaganan to inton dandanin day tangal daw. Nasayat mo't na agturpusan. Tapno isumutan ti mga ipataray kadagiti negosyo tayo. Ngam kaslaawan samot asam nang agnegosyo. Tanya ko mga rutaramidan na. Agtrabaho iti sa bali. Katadamot ti agururay ang negosyo tayo anaskan nga imatunan na. Ay, amom rod. Nakadkadlaw nga adayutirik na kadata ni Chester. Sa bagay, jakmat mapabasol. Tasan tamot anatarabay iti panagdakkel na. Taim pa may satamot ti atensyon ta iti negosyo tayo. Sa nabali tadamot ni nanang anang taripado kan kuana. Naghasat kit di tada ni Lola na anangas asikaso kan kuana. Amuna mo't nga oray di ubing pay, akas to'y talagan ti trabaho ta. Kan para kan kuana mo't da ito'y, isanas ka na makitinulong kalpasan ti graduation na. Nilito mo ta driver tayo ito yung mauawag. Apay nga ta. Sung batam tapno maamwam no apay. Chester, anya tinapasamak ka ni nanang. Apay aklat nga inpan mo dito ospital. Nanon ko iti silid ng awan ti puot na daddy. Na-stroke kano ko na ti doktor. Anya? Madama matamtaming iti ICU. Kalaat mo tayo napasama ka ni nanang. Nagsaya at pa'y mo titagsapa pinanawan mi. Mami, traidor ti sakit ni Lola. Diyos ko, sapay la kumata sa nagrabe ti pan naka-stroke ni Lola. Di kagdanag anak. Adan dito ospital ni Lolam. Matamtamingan. Saan da baybayan ni Lolam, anak ko? Diyos ko, nakakasiti lang ni Lola. Nagadot aparato ang nakakapot kong kuwana. Lola, amo ka mang mangagnak. Syakda ito ni Chester. Lumaban ka, Lola. Lumaban ka para kanyak. Di nakpay kumapampanawan. Ado pa'y ti arapaaptasan ka di. Atendaran pa'y ti graduation ko. Isagot kong tupay kan ka ti diplomak, Lola. Kan ipasyar ka pa'y ti nagduduma a lugar. Iso pang nga asim, Lola Di nakpampanawan. Ipatpatag ka unay-unay, Lola. Kaya't ko asubadan tado sakripisyon para kanyak. Isa pang asim, Lola. Agreeing ka kuman. Pangasim kuma. Anya ti mapaspasamag. Lola? Lola? Diyos ko, hawanan. Saan nga kangangas ni Lola? Lola! Apay pinanawal nakmaten. Lola!
Chester anak, ingka aginanan, rabi iuna yun. Inton bigatan ti graduation mo, saan ka di? Saan, Mami? Diyak kayat na panawan ni Lola. Di kayat ko. Adaklat tayo ti sibay na. Naginanan ni Lola, anak ko. Apa pinanawan nakmatan ni Lola. Ano pa'y terapap ko para kan kuana. Kaya't ko pa'y nga isagot kan kuana ti diploma kiti pa nagturpos ko ti koleyo. Inaman yan. Hindi nan may matangan ti amin. Awalan ni Lola. Anang iparik na kanya kitinalaos sa pamatag. Tinang iparik na kanya. Asaan ngagmay-may sa. Anak, pakawanan na kami ka ni Daddy Im. Amok nga ado tinagkurangan mi kan ka. Kat ni Lolam tinanglitop amin dagita ng kurangan mi kan ka. Itaan na amiris mi ti amin ang nagkurangan mi kan ka, anak ko. Nagsakit arik naan nga aging gaita alam lamayan tayon ti bangkay ni Lolam. Katipakpakitam lata tinalaos apa nagipatag mo kan kuana. Ngambasol mi matlaan. No apay akas sa ti marikrik na anak ko. Mami. Kansapay ko ma, tamapakawan na kami pa'y ka ni Dadim. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Mga baruanan tayo. Kat nakasagana kami ka ni Dadim amang ipakita. Kan mangiparik na nukasan no ti kinapatid mo ka na kami. Agyaman akmat kan kananang. Taging gay ti maudi nga angas mo. Katimparik nam tinalao sa panangipatag mo ka ni Chester nga apo ko. Pagkawanan na kami ti amin ang nagkurkurangan mi kan kananang. Katikarik iti sanguanan ti bangkay mo. Diyak to pulos baybayan ni Chester nga apo ko. Ikarik na ita, nanang. Ket nga po tadi nakmaten makuyog nga admight sa iti entablado iti panadturpos ko. Kinay kayat kon asaan adarayan ti graduation rites. Ado ti mampilpilit kanyak na atendarak kumati graduation kumanam nam napaay da amin. Kaslamin nagtupak kanyak ti lamit iti daydi agandaway. Awanan ti tao anan iparik na kanyak iti nagpaiduma kinapatad. Awanan ni Lolap ang nagsadsadagak, idi panawan amariknak, na arig na tinalikudandak dariti dadakkel ko. Narpuog ti amin na arafaaf ko para kankwana. Awanan ti kapatdan a tao iti biyab ko. Kanpasan ti graduation ko, en kagumaak ti nag-apply iti trabaho.
kat saan dakmat alinapdan dagiti dadakkel ko. Kalpasan ti duatawan, en kagumaak ti nag-apply iti trabaho iti balasiw taaw. Takabayatan na adda iti pagilian tayo a Pilipinas, jak pulos maiwaksi ti sakit a marikriknak iti ipupusay ni Lolak. Itamanang adda akon dito'y Canada, kat adamot na natalgad at trabaho titoy. Kas itinapunakon, tunggal malagip ko day di pagtren, kaya rigan na anabiit pay anapasamak iti panagriknak, na oray adon atawan tinaglabas. Tunggal mariknak ti iliw ko kanilolak, dagitila ang nan napipintas apasamak iti biyagmi adwa tiladladipag. Ket makaisamak matren ang mga klon, at talaga awanan, day di ipatpatad ko unay alolak. Day to'y ti pakasarita ak manang, kat sapay kumata nakaibati ti adal kan inspirasyon gada di ti padap adumdumand. Kabayatan na idramdrama mi ti pakasaritaam, jak malapdan ti panagayos tilwak. Naipalagip kanak ti inak, akaano laang apimusay, na itilikodan ti kinapudno nga iso kat saan a perpekto nga ina, umapaylap ta tinalaos na iliw ko kankwana. Iso marikriknak ti marikriknam pagayam ko, iti ipupusay day di lolam. Tamayat tayo man wano saan, dumten tayo amin iti kastapad tren, taday takat na rod tinaitani ama pasamak kada tayo amin. Sapay kuma tadumten to ti aldaw maawanan ti mariknam asaam, tunggal malagip mo, day di ipatpatad mo unay alonam. Ti Masakbayan. Talaga ka di ngawan ti plano mi ti biyag mo, Orly. Ha? Apay ka di manin, Papang. Di mo lang nga rodanin tuloy tinagkadal. Awan pa'y tamom nga ramidan no sana ti makibarkada. Panyalangan dagbali na masakbayam no kasta ka. Dayta ka di manin ti isderyo kanyak, Papang. Tijak pa nagtuloy ang nagadal. Di mo ka din ang nagtimbagak. Dahil sala makibarbarkada tar aramedam kunak. Alangan mo't nagpupupukaklatan diti balay, Papang. Nagimnastag pa siya rakadwak na iti gagayim ko. Kalpasan na. Kaya't ya maikinaklatan diti balay. Ha, talagang awan Sir Ben at makisarita kan ka, Orly. Lumaklakay ka nga awan na pulos ti pagnaknakamam. Ay, anyalakit din na yan ni Papang. Kanayo na siya ti makita na. Awan mo ti madingar aramidak. Naimbag ko mo nagar aramidak iti may kaniwas ta iso. Si Taranak. Ngamawan mo ti madingar aramidak. Saan mo't adakas ta agpasya rakadwak dagiti gagayim ko? Anyalakit din na ya. Saan mo ang mababalaw ni Papang mo, anak? Kasdaganak, kaya't may amadaan kay tinarimat ang masakbayan. Mamang, Siyempre, madanagan ni Papang mo. Tadimi mo't ngamin makita nga isaganaam ti masakbayam. Pasigbat ngamin a panagpalailang ter aramidam anak ko. awan mo ti dakas si tagpalailang saan ka di, Mamang? Kat, agnanayon kadilat tanakasta ka? Mamang, Panunutam kumasaan ka nga umububing. Kasano no dumtang ti panawan a masapul nga ipulang minti bukod mi abiyag. Kasano kan tulaangan? nabaknang tayo mat, Mamang. Sa anak tong agrigat nga oreawan kayon. Ha? Ada negosyo tayo. Umdas ton da dya pangalaki ti pagbiag ko no bilang laang.
Kasanon, no ma-mismanage to tinegosyo tayo no awan kami. Ha? Tinegosyo, no saan ang maaywanan ang naimbag, malugi. Kabaalam ka di nga imanihar tinegosyo o mapanawan mintoken ka. No awan mo ti uray basit la ko mga amo maipapan iti panangimanihar iti negosyo. Mamang, Dayta ko ba ti panunutem, Orly? Iso di mo tagidaksen no bagbagaan na ka ni papang mo. Taamin nga ar-aramiden na, kat para kan ka, Orly. Ni Orly, Rimuar itay sumipnget, saan pa yasimangpet? awan manen. Sigurado parbangon manen na sumangpudyanak mo. Piping, Talaga saan ngagnaknakam. Pasi nga pasyar tilinaw do utag na. Day talag palpala ilang nga kadwa na dagiti barkada na ti amuna. Piping, pangaasim ko ma. Saan ta sumuko? Kasapulan na ta ni Orly nga anak ta. Data ti rumbang amang igiyakan kwa na. Aramidon tamo ti amin, Dalia. Ngam ni Orly nga anak ta, ti ayan, ti parikot. Piping, Kitaginggasan ngagnakam ni Orly. Awan lata mokon. Agpanag to nakakaasi day jay, nawan tanton, ito yabiyag. Namin anon ana ilawan ta, Orly. Madanaganak. ni, anya ko matipagdanagam nga eh. Kasanunog si Kugak. Apay ko mga agsikog ka. Kanayin mo't nga ganan ta sana ya. Saan ta ang maibagaday ta, Orly? Saan ta nga mo noon niya ti dumtang apasama? Si kakit di mat Lisa. Basta ganad ta kanayon. Awan to ti rumso aparikot. Orly, Basta kanayin nagtungpal kay ti ibagak. Ipasigurado kan ka Lisa. Agbalin na naanayas ti amin. Tandaanam dayta. Happy-go-lucky ako nada. Strike anywhere. Tadyak pulos pampanaunoten na addan turumswa aparikot. Kang lunaan na, jak pulos pagdanagan na amangan no makapasarak itirigat. Takas itinakunakon, at dakabaalan mi itibiyag. Kanayon abagandak dagiti dadakkel ko nang rona ni Papang. Namjak iday kaskaso. Tatirason ko, aging ga sa anap na agar-aramid iti dakas, agtali na adlatamat tinakairuwamak akita ti panadbiag. Nam bidot gayam day tamanang, tadimtan ti damo a the world iti biag mi, asang kapamilya. Nangato gaya man di init. Naladaw ako na nagring.
Kasanukot parbangon na nakaawid ak. Tanay masan mi matan kadagiti barkadak tinagiinom. Masadutag pa bumangon. Kaya't ko pa iti agilad. Pepeng! So, Diyos ko! Ano na pagsabak ka? ni mamang day dyan. Pepeng! Apay nga tan. Pepeng! Kanya nga tati mapaspasamak ka ni mamang. Apay akas jay. Orly, anak! Abay ka ditoy! Tulungan na kami! Orly! Orly! Tinasayat. Mapana kadagos si tayan da mamangkan bapang. At dalakit ni dakis na napasamak. Kasano da ito yan, mamang? Kung nati doktor, agbalinan nga inutil ni papang kapuiti pan nakatake na. Orly, anak! Kasano pa itan tinegosyo tayo? Nilayong papang ti makaamo amang imanihar iti negosyo. Uray kasano. Nasurwan nagbat ni papang mo may papan iti negosyo, anak. Agpay so, mamang? Uwan, gamiti pa nagbalinan nga inutil ni papang mo. Diyak amo, no kabaala kapag gidanan ti negosyo, kan pa nagasikaso kan kuana. Ha? Kalatay to'y apagtangi ti biyag tayo. Diyak amo no anya ti aramida, Orly. Mamang, Saan nakakas ka ni papang mo analaing iti negosyo? Ang gami ka gumaak. Sana rin mga mabaybayan ti anda pagbiagan tayo. Sa pag-aasi, Orly, anak. Tulungan na ko ba? Pang-aasim. kapilitan na siya lang ti mga sikaso ko ni papang. Tama kumikom ni mamang kadagiti banag asaanan ang maasikaso ti amak. Anyan ti kastoy. Apay na pasamak da ito ka ni papang. Gapoy di pan nakaatake na. Nagbali na bedridden. Saan pa na makasarita apulos? Ni, oras gaya mo di pa nagtumar ni papang itiagas na. Sana rin ba nga maliwayan na pagtumaran ni papang? Tama nga nadakas ti pagbanagan na. Pagtumaran ko ni ti agas ti amak. Papang, agtumar kayo ni ti agas yo ha. Sana rin ba nga maliwayan nyo ti panagtumaryo ko na ti doktor. Antuyin. Ni papang. Aglulwa kumit kita kanyak. Papang, apay nga aglulwa kayo. Adda na nagarubos ti Luana. Apay nga tan. Anya nga tati mapaspasamak ni papang.
Pasensya ka no kinidaw ko ti panagsarak ta Orly. Okay lang. Naimbang nga ron ta na iran na nga da ni mamang ijibalay. Adamang banday kan mga sikaso ko ni Papang. Amo mo ta bedready ng taamak, kapoy ti pan nakaatake na. Orly, Kan mayat mo ta nakaruwara ki Jibalay. Masikuranak nga minin nga dalang Jibalay amang bambantay kan mga sasikaso ko ni Papang. Uwan gayam Lisa. Apay akinid daw mo ti panagsinarak ta. Kailiw na ka din Lisa. Ore siyak, kailiw ka mo't una yan. diyak ka mo no, da ito iti husto a panawan iti panangibagakan ka iti amin Orly. Ha? Amo ka da pagdaldalanan ti pamilyayo. Diyak ko makayat ama inayo nakpa iti pampanunutam. Nga masapol ama amuam da ito eh. Anya day ta Lisa? Masikugak Orly. Anya? Kasano ang napasamak day ta? Anya, kasano ang napasamak nga ibagbagam? Nalipatam ka din? Kanayon ang mailawan ta, tatunggal agsarak ta, ada mapasamak iti nagbaetan ta. Lisa? Mabutangak iti mabalin ang mapasamak, no maamuan dagiti dadakkel ko da iti akasasaad ko ita. Iso anak isinarakakan ka, tapno mapagsaritaan ta ti maipapan iti daytoy. No sa bali a lalaki, baragsakan dalakit di tagbalindan nga amama nang. Namgapo tay responsable ak kadadidi a panawan, embilam ko aparikot ti panagsikob ni Lisa akaayan ayat ko. Kaya rigan na bumtak ti olok idi gapo iti kapapanunot ko iti rumbang naramidag. Aklona ka na panunot ko pa idi apagaramidan iti dakes ti buma ti pan nakailawan mi ni Lisa. Namuray kaskasano, nagbutelnak iti Diyos. Gaputa awanan ti mapanunot ko apang sulbar iti parikot ko. Kinasaritak na run, pinaka. Nasaya at mataimpod num kanyak dayta anak ko. Mamang, Anya ti plano yu ita. diyak nga rin mo mamang. Diyak nga mininamnama adumtang ti kastoy. No kaano mo ta sa balin ti kasasad ni Papang. Santo pa'y nagsikog ni Lisa kaya nayat ko. Damagakan ka, Orly. Anya ti mapampanunot mo nga aramiden. Itata na amwam nga iti mabiit. Maadaan kan iti anak. Agbalin kan nga ama. Mamang, Masapul nga agdesisyon ka, Orly. Saan arumba nga ipabaklay mo iti sabali ti sangsangwam ita a sitwasyon? Saan mabalin na siya nga inam ti agdesisyon para kan ka? Nagruna kat agdadatamat nga amom. No kasano ti responsibilidad ko ita iti negosyo tayo. Kanti panangas asikasok ka ni Papang mo. Ororayak ti sungbat mo, Orly. kinapad na mamang. Diyak mo na niya tirumbang nga ramidak. Mabutangak mamang. Anya ti kabutang mo, anak. Ti responsibilidad mo kas ama. Mamang, Uray kastoy ti kasasaad tayo ita. Gapoy tinapasamak ka ni Papang mo. Saan arumba nga agbalin ka nga irresponsable?
Itakder mo ni Lisa. Saan arumbang abaybayam? Mamang, Kas inam, kano saan ko maanagbanag nga inutil ni papang mo? Amok akastoy matlaang ti balakad na kan ka. Iso amasapul ang maurnos ti amin. Kasarita ta dagiti dadakkel ni Lisa. Saan arumbang abaybayam, anak? Agyaman ta din binaybayan, Orly. Agyaman unay. kinapudno na Lisa. Aging gaita nagkalay satan. Jack pala mo, nanya terumpang aramidak. Ha? Nagrigat gayam ti kastoy. Kaya rigak tagkalkal lauta nga Jack amo na sa dino terumpang nga papanak. Anya ti kayat mo asawan? Jack amo, nung matakdarak tagbalin nga ama iti sikog mo. Orly, anya ka kadi. Nagkalay satan. Kan may saan ka mo tabaybayan? Agbinadang taadwa. Lisa, Saan la para iti agbalin nga anak ta? No di kat para moten ka dagiti dadakkel mo. Nang runakat kasjayan ti kasasaad ni papang mo. Panawanan tapno tumakter ka kadagiti bukod mo asaka, Orly. Pangaasim ko ma. Di kagdanag. Takasi tinakunakon. Adaak ditoy. Saan ka abaybayan? Nang runa kat ipas ngay kunton ti agbalin nga anak ta. Daddy, napakan ko ni Lolo. nagkagat ka talaga anak ko. Sa nga pulo pa ilang titawin mo ng pakairanodan kan. Imbag man tamom tararamidam. Insurudak da, Mami, ken Lola. Kasta ka di anak. Wan, Daddy. Nasayat ni Arno kasta. Sika ngay, Daddy. Kumusta ti work mo? May kabkabesa kung tagpataray iti negosyo. Kalpasan ti sumagmamano atawan, apanangas asikasok iti negosyo tayo anak. Talaga, Daddy? Wan anak, kat sikat inspirasyon ko. Agpaiso? Wen, isasayatim ti agadal anak ha? Sana rumba nga baybayam ti panagadal mo? Yes, Daddy. Promise. Very good anak. Mala, umay kan, mapantan ijayan da lola ken mamim. Kitaam ni papang mo anak.
Uray pa'y adun atawan akas ti kasasaan na. Badlaw ti kinaragsak iti langana. Mamang, Kanayon akasarsaritak ni papang mo. Ipampanakal ko kankwana ti dakkel ang nagbaliwam. Sipod nagkalaysa, kanaadaan kay ti bukod mo a pamilya. Kat mamati aka maragsakan unay ni papang mo para kan kaanak ko. Iso kasta, itilaksid ti kasasaad na itan. Madlaw ang naragsak. Makita ti kinaragsak kadagiti matana. Papang, naunday a panahon na nagbali na kaparikot mo. Amkak pa'y kitdi, amay sa kadagiti nagbalin a rason. No apay napasamak kan katikasta. Gapo iti panagkonkonsumisyon mo kanyak iti. Iti naunday a panahon, papang. Italaan nga isawang ko daytoy. Pakawanan na kumaga po iti kinatangkan ti ulok iti. Pakawanan na, papang. Kat uray si kamamang. Ang kidawak mo't kan kay di pamakawan. Sapay lang kumata mapakawan na, mamang. Apay kit dinasaan nga'y anak ko. Da kami tinaganak mo. Sinadaan kami amang pakawan kan ka. Nangro na pa ita, tamakitan tinakal ang nagbaliwam. Kitaam ni papang mo. Umisisam. Talaga maragsakan para kan ka, anak. Uwan nga paiso. Agyaman na kada kayo, mamang. Papang. Agyaman na kunay. Katikarik. Ikagumaktag balin anasaya at nga adigi ti pagtaangan. Kat amo ka maaramid ko dayta. Gaputa pinadakkeldak anasaya at mamang. Papang. Kat amok a binalom na dayta aging ga iti tanam na, 5 atawan tinapalabas. Ni mamang napigsapay laan, kat naragsak kami na addadan na. Uray pa'y jak na alpas iti panagadal kumanang, si papanakalak amang ibaga, ana aywanak ti negosyo mi. Kat makatultulo makita ka dagiti kailyak, babaan iti panagtrabaho da kanyak. Namnamaa ka na kay badak iti inspirasyon, babaan iti pakasarita ak manang. Inspirasyon amang tignay kadagiti dumdumad, taplag sa lukad damat, iti laksid dagiti mapaspasaranda apan nobok iti biyak. Pudno ang makaipaay dayto iti inspirasyon. Kompletos recados kanapmanlaangan. Iso nga awanan ti maibagakpay, no di kablaawan ka, tanalaka ka na kaamiris kan nagbaliw, kadagidigundaway anang rugin adimtan kan ka dagiti panobok. Itultuli mo arog ti tumulong kan agbalin na inspirasyon para itidaduma. Ti Masakbayan. Apay, di nakaintulod nila ikaw? Adamin emergency na, tatang. Apay, anya tinapasama?
Imawag ni auntie na itay di opisina, tatang. Intaray da kano ni mama na di ospital. Iso ang nag-half day laang itay ni Lito. Diyos ko, kumusta nga di inana? Awan pa'y nga damag ko, tatang. Diyak mo't maawagan itay. Ang mga no, dadapay lang di ospital. Ay na, sapay la kumaata saan agrabe tinapasamak iti inana. Wen nga rod, tatang. Sapay duadalaangan ka ni mama na. Tanasapa mo't apimusay ni papa na. Ang madamot tay ikit na ako nam. Kabsat ni papa na dayjay, tatang. Kan sa bali mo ti pagnanaadan na. Ngam iso ti bangkit kita kadakwada adwa. Malakit amom to inton bigat ano anya tinapasamak anak kao. Di mo pa awagan ita ta mga numakumikum da pay laang ijo ospital. Wen, tatang. Naimbagta si Mercalito. Umayak lang ag-file iti leave ko. Kumusta ni mamam? Critical di ka sa saan na Mila. Na-stroke. Ha? Ay, kaasimot ni mamam. Agkararag tayo. Sapay ko mata makarecover matla adagos. Wan nga rod. Kaasimot ni mama. Ada ita ICU. Kat masapul nga ada kami ijay ka na Auntie Nieves. Maladingitan kami una itinapasamak ka ni mama. Kalaat ngamin. Traidor ngamin day ta sakit Lito. Ngam ada kaasi ti Diyos. Sapay la ko matamalasatan ni mama dayto eh. Diyak kabalan no mapukaw ko ni mama. Agkalma ka laang, Lito. Isong again definitely bakpay laang. Pasensya kan Mila ha. Di ka pa yun maasikaso. Saan asyak ti panunutam? Ag-focus ka kini mamam. Maawatak ti sitwasyon mo ita. Di kagdanag. Mila. Ti panagkararag ko laangan ti may tulong ko ken ka, Lito. Katnam na maag nga iti kabiitan a panawan. Makarecover tumat laang ni mamam. Kumusta nga iti ina ni Lito, Mila? Ada pa lang iti ICU, tatang. Critical ka nung aron ti kasasaad na. Kasta ka day. Ay, una yan. Kat ni Lito, kumusta mo't ngay anak ka? Imay itay ti opisina. Nag-file iti indefinite leave, tatang. Naskan ka no akaduan na ni auntie na di ospital. Isoda lang amin adwa ti agbanbantay. Kaasi damot nga rod no kasta. Ay nasapay la kumata makalasat iti pagkad ni mama ni Litaw. Wen nga rod, tatang. Sapay ipatpatag-unay ni Lito ni mama na. Sigurado asaan na kabailan no dada ka sa mapasamak iti inana. Mila anak, amok amay saka kadag iti pagsadsadagan ni Litaw. Isungaan di nga yung nga rodyo kaayan ayat mo. Iti kasta, lumagan mo't basik tirik nana. Wen, tatang. Talaga masapul ita ni Lito ti suportak ken kuana. Nimot Lito ti umawawag. Apay nga ta. Hello, Lito? Mila. Ha? Apay nga sangsangit ka, Lito? Anya tinapasamak? Tawanan ni Mama Mila. Pinanawan na ko. Anya? Ay,
Diyos ko. Hindi na nabalan di pa nag-atake na. Hindi na nalasatan di 24 oras ngayong pagati, doktor. Makipaglading itak, Lito. Sige, di magama mga ibaga dito opisina, di na pasamag. Sige, tadupay tasi kaswan mi dito ospital. Sige, Lito. Agan-anad kayo dita. Bye. Kasta unay aladingit ni Lito iti day di agundaway. Saksi akmanang no kasano ti panang ipatad ni Lito iti inana. Kalpasan ti 40 days ni mamana santo nagsobrian at trabaho ni Lito. Nakita no kasano ti rigat na anagadjas, gaputa agmay-maysan iti balayda. E dinadlaw ko at talaga adinan kabaalan, kinasaritanak ni Lito. Ngam awan apulos ti nagbalbaliwam, manipod pimusay day di mamam. Kanayon kalataan na liday. Nagrigat na talaga ti agad just Mila. Nairwama kami na kanayon nga day di balay ang madanunak ni mama. Tunggal agawid ak manipod obisina. Ada mga sasikaso kanyak. Ngamit awanan. Di nakot mabali na kaduan ni auntie. Gapot at damot dagiti kakasinsin ko. Kastamutan ni ulitag ko nga sa asikaswan na. Narigat at talaga, gapot-apot ti pupusay ni mamam. Di mo ninamnama akas jay ti mapasamak. Agpaiso day tayong bagang Mila. Ora iti parpar mata. Adayo na panunot ko panawan nakgayaman ni mama. Nagsakit Mila. Maawatan ka, Lito. Nasakit at talaga ti mapukawan iti patpatag ti biyag. Nariknak mo't dayta, idipimusay ni nanang ko. So, kitawag kumakan kang hagdan natin. Ha? Wan Mila. Agkalay sata pa man na makaurnong tayo ti mapusbos para iti kasarta. Ngam no ita, agdan nata kumapay lang. Agpaiso ka di day tanga ibagbagam, Lito. Ang mga numakmakla at kalaang. Saan Mila? Kasapulan kay ti biyag ko. Nang runay tatawanan day di mama. Talaga akayat kumutin niya kalay sata. Ngam, kabayatan niya gururnong ta. Agdan nata ko man. Ay ayatan ka unay, Lito. Iso nga umanugot ak iti kayat mo ang mapasamak. Ngamnas kan nga iyuman ko pa'y daytoy kan ni tatang. Wan Mila. Kat umayak tumot lang iti balayo. Tapno makasaritak ti amam. Tatang, ada ko maiyuman ko kada kayo.
Anya day ta anak kao? Nagsarita kami kanilito. Amo yumot nga agmay-may sana itan nga agbibiyag. Kat adain singasing na kanyak, tatang. Anya nga iti insingasing na? Kaya't naakabayatan nga agururnong kami iti mabusbos para iti panagkalay sami. Agdan na kami kanon, kat agnaed kami ni iti balayda. Mila anak, naustuan kan iti edad. Kan makitak mo't na agpimpin na kayo kan nilitaw. Sa maysa, iti kinabayagan ti relasyon niyo. Mamatya ka talaga ada kayong tinaitudeng para iti tunggal maysa. Tatang, Isungadakan ka ti amin na pangedeng anak ka. No, anya ti amo mapagsaya atam sa anak nga agkadkad. agyaman nak tatang. Umay tumatlaang dito nilito. Tapno kasarita na kayo. Agyaman naktihan nugot yu ti plano mi kanimila, tata. Amok a nasaya at kaataaw. Kan agbalin tong asawa ni Mila, litaw. Isungaawan pa nagkadkad kaw. Tata, sapay kumata di mon tupaldaangan ti anak kaw. Amumat no kasano kapatag kanyak ni Mila. Kasmat kan ka iti inam. Gaputada kami laangan taagkadkadwa, manipod pimusay day di inana. Maawatak tata, kat nukas pangarigan, tadumtang to ti aldaw nga adda diyo pagkinawatan. Saan mo't nga idaw-dawat? Pangaasem, tadi mo dangdangran ti anak kaw, ah? Kano bilang laeng, taagbaaw, no mamimpinsan ama punas ti panagayat mo kan kuana. Isublim kanyak, tanakasagana ti dua nga imak amangawat kan kuana. Saan to mapasamak day tata? Patpat nga kunay ta anak yo. Kat ikarik, ikalaysak ni Mila. Auntie Nieves, iso ni Mila. Kayan ayat ko. Mila, ni Auntie Nieves. Kabsat day di papa. Naimbagngal daw yo, auntie. Si kagayam ti kaayan ayat ti kaanakak. Maragsakan na ka makamaamukan ka, balasang ko. Kasta akmat, auntie. Auntie, dito yun agnaid ni Mila. Agdan na kami, kabayatan nga agururnong kami para iti panagkalay sami. Apag isulang auntie, ta di kami pa'y makapagkalay sa ita. Ta nabiit pa'y lang nga pimusay day di mama. Maawatan kayo. Nasaya at matapno saan kan nga agmay-may sa diti balayo. Adan kad kaduam lito. Wanyard auntie, talaga may kaawak ngamin. Nang runa katagmay-may sa akong diti balay. Alakat adakada kayo da ita. Tagpada kayo umatan anahustuan iti edad. Kan taripatuan nyo da iti balay anaibatikan ka dagiti dadakkel mo lito. Panagkunak kat kasla na dagsen tirik na kanyak ti ikit ti kaayan ayat ko.
Nam pinunas ko day tarik na, tadamo pay laang mat anagamamu kami. Darigat no agipapanak adagos, kinankunak iti bagik. Iti panaddan namin kanilito kayan ayat ko, inot ang nakarecover ni Lito, kat nagsubli ti sigod agaganay gayan na. Maragsakan ak matunay manang, tanagbalin anasimbang ti panunat ko, iti panakadanakon kanilito. Nadaras ti panaglabas ti panawan manang, ket iti may sangaal daw, kinasarita nak ni Lito. Mila, nasurukan na makatawon ti napalabas. Naibabamot ti panismi para iti day di mama. Unag paiso, nagdaras nga aglabas ti aldaw. Kasla kaano lang day di pupusay ni mamang mo. Katagyaman akken Camila. Tay manugot kang agdan natan. Iti laksita dita pala nagkalaysa. Gaputan na patag kaunay kanyak, Lito. Nagdakala tulong kanyak ti kadam iti danak. Nabiita ka naka-recover iti kaawanan day di mama iti danak. Rumbang lang asyak ti tumulong kan ka. Amok akasapulan na kadagidi agundaway, Lito. Oray ka ni tatang mo. Agyaman ak unay, gapo iti kinaman nakaawat na. No sa bali lang nga ama. Amang ano saan nga iman nugot. No saan tapay nga agkalay sa nga umunasakbay nga nagdanata. Amo namat ngamin at talaga adatan ti para iti tunggal maysa. Iso nga iman nugot. Kat napanak nakamot day takan kwa na saan ka di? Talaga ngayon ka gumaakapanagnakan. Isa pa nagkunak. Panawanan. Tapno planuan tamatan ti maipapan iti panagkalay sata. Tatang, plan-planuan min kanilito ti panagkalay sami iti mabiit. Aya, ay kat nagsayaatan ngay nukas ta anak ko. Amok adumtang da ito nga aldaw kat saan ka nagbiddaw. Maragsakan ak unay, tatang. Agbalin kami ton aligal nga agasawa kanilito. Kahit kaano nga iti plano yung apa nagkalay sa anak. Iti kabiita na panawan, tatang. Apaman ang maurnos mi ti amin. Kasta ka day. Wen, tatang. Excited nga roda ni Lito. Imbitaran na kano amin nagagayam na. Uray sak matatang. Awisak matdagiti nasingad agagayam ko. Kastamot tan dagiti kaopisinaan mi. Ay na, kasla sakmatan ti magagaran iti dayta nga impadamag mo Mila. Ay, sayang laang ta saanan amay matangan day di inam dayto akapatgan nga aldaw iti biag mo. Sana bale, tatang. Amok asa di naman ti ayan ita ni nanang. Amok amaragragsakan para kanyak. Nasaya at mata na panunot yun ti agkalaysa. Talaga siguro ang naisagana yun ti amin. Adon ti ornong yo para iti panagkalaysa yo. Apag iso lang matanti. Ken saan mo't nga yung grande ti mga nga kalay sami. Dagiti laang kapamilya tayo. Ken dagiti nasisingad agagayam mi taawisan mi. Maragsakan ak para kan kakaanakan. Sayang lang. Tasaanan ang maimatangan ni mamam ti panagkalaysam. Huwag nga rin, auntie. Sa dinuman tayan na ita, amo ka naragsakbat para kan ka. Nalabayam tabaga akto dagiti kapamilya tayo. Tapno makapagsagana dapat para iti umadanin a panagkalaysayo ken ni Mila.
pagnam, nakasaritam ka di dagiti gagayem mo? Wen, Mila. Oh, apay akas na tilangam. Kasla na bambanog ka launay. Nangal daw ka kadi? Wen, nangan kami kadagiti kagayem ko itay. Diyak man mo. Kalat mo ta si mabali tiriknak. Kasla nabambanugak unay. Tinasaya at aginana ka pa'y. Ang mga nonyamot daytan. Paliiwam Tano madilat na tiriknam. Agpa-check up kan iti doktor. Gagangay lang dayto Mila. Nagpudot nga minti panawan. Ay wen, naibagak gaya man ka ni Auntie Nieves ti plano ta. Kat maragsakan mo't para kadata. Uray ni tatang. Isong arod ti magagaran unay. Kamaudyanan na, agbalinta ka nun aligal nga agasawa. Alang arad Mila, tayo na nakbiit. Barang mapunas mo't lang dayto marikriknak. Tani, adan to man trabaho ninton bigat. Si kalaang Day off ko inton bigatan niya. Wan gaya man niya. Nalipatak mo't ten. Siyak lagayam ti sumrak inton bigat. Wen, iso nga ginanakan. No makaturog ka, riingan kan tulaangan iton makaluto ak iti pangrabyan ta. Sigurado ka kadi ka ba alam di sumrak? Kasla madipay lang ang titsuram. Apay no agabsent ka laangan. Sana mabalin, Mila. Ada sumangpot nga audit, saan ka di? Masapul nga daki jay. Tapno may yurnos mi amin arumbang nga ornusan. Adamot ni Leo ijay. May mayat mat lang no addaak. Tapno nakasagana ti amin nakasapulan dagiti agodit. Sigurado ka Wen ka di. No madilat tatiriknam, agawid kan tamapantag pa doktor. Di nakpagdanagan. Mapunas tumot lang dahil amarikriknak. Sige nga Rod, aganad ka iti papan mo iti opisina. Awagan na kadagos, apaman ang makasangpot ka ijay. Latikas di amarikrik na nilito. Imbagak tumata saanan asumra ngam nagpilit matlatta. Nakagagagat tumot ngamin. Ay, madandanagan agkaba-kabaak. Ngam, apay nga ta. Imbagamot nilito itay mawag nga okay lang kano. Diyak kano rumba nga pagdanagan. Nairanan tumat nga mina day off ko ita. Mabantayak ko manilito iti opisina. Amang ano ma-stress manen. Gapo ka dagiti masapul nga isagana da para iti sumangpot nga audit. Ituloy ko man later aramida ko na iti kusina. Tap na mailiw-liwag ko da iti marikrik na kan mapampanunot ko. Apay nga tangawan pa'y nilito. Malaman. Di na ko naon nga overtime. Kat madilang arudan tirik na itay bigat anapan iti opisina. Ay, ni, adawag ko. Ama ano nilito daytan. Ni Matleo aka opisinaan mi tumawawag. Hello? Leo, nakaawag ka mat? Anya, intarayo iti ospital ni Lito ko na. Apay, anya tinapasamakan ko na.
Anya? Saan? Sana po doon ay tanging bagama. Saan ano tayo nilito? Saan? Bila anak, agawid tan. Nakapanawon dagiti nakipamumpun ken nilitaw. Apay tatang. Apay ang napasamak ti kastoy. Nagadopay ti plano mi adwa. Agkalay sa kami pa'y kumatatang. Awan ti makasungbat iti dayta anak. Saan tayo nga igam ti biyag tayaw? Nalabit at talagang aging galaangan ijay ti bulod na biyag. Nagsakit tatang. Apay akala tapi mo sa'y nilito. Diyak pala sa mga dagayam sakit na. Traidor tinagbalin asakit nilito anak ko. Dayjay, di na nalasatan ti umuna apan nakaatake na. Kasla diyak maaklon na ito na pasamak tatang. Ay ayat ako na nilito. Kasano agpaitan. Adaak dito'y anak. Di ka baybayan. Kastamot lang tinariknak edipim musay day dinanang. Nga masapol nga agbalinak anatib kar edi. Parakan ka. Agyaman na tanda kayo kanayon itisibay ko tatang. Amo ka mabayag ang malipatak na ito na pasamak ka nilito. Mabayag. Sagon tumailiw-liwag ti amin. Nakapasyar kayo mat, auntie? Juan Mila, nagpalabas akla ang iti sumagmamano a Domingo. Sakbay nga umay ko ibaga tigagarakan ka. Anya ka di tigagarayo kanyak, auntie? Pimbusayan nilito. Saan mo't anatuloy ti kalay sayo? Saan ka di? Wan nga rod, auntie. Kat day ti paglading itak unay. Gaputan na plano min ti amin. Talaga siguro anay tani akastoy ti mapasamak. Kat gapo ta saan anatuloy ti kalay sayo? Saan nakangarod nga asawa day dilito akanakak? Iso nga awan karbangam iti daytoy abalay. Ha? Apay kastamot tanti bagbagayo, auntie. Naglawag mo ti imbagak saan ka di? Saan na ka nga asawa day di ka anakak? Iso nga awan nga rod ti karbangam iti daytoy abalay. Amok day ta, auntie. Diyak mat al-almanan day ti abalay. Tamok mat ti pagluglugarak. Nasaya at nga rod dukas ta, Mila. Nalakakamot gaya makasarsarita. Katamumot siguron, no anya ti kayat ko a mapasamak. Wan, auntie.
Kat dawatak nga ikandak ko may ti sumagmamanong aldaw. Tapno maurnos ko ti amin agamit mi kanilito. Tapno maialis ko ijay balay mi. Tatang, agsubli akong diti balay. Ha? Nay, apa yan, Mila? Kinasarita naktiikit ni Lito. Saan kami kanumot ang nakapagkalay sa kanilito? Iso nga awan kanu ti karbangak iti balayda. Imbaga natikastakan ka? Wan tatang. Diyak mo't al-almanan ti balayda. Ngam ti pagsakitan launay tinakam ko. Nabiit pa'y apimusay ni Lito. Ngam pagtaltalawan dakon. Ay, Diyak pa'y naipapasaalagi pandagi tinaragsak akanitumi kan ni Lito iti balayda. ala. Bye-bye amon, anak. No, kasta ti kayat ama pasamak jay ikit day dilitaw. Awan ti mabalin mo. Ta saan mo kat ngarod nga asawa day dilitaw. Tatang, Iso ati kasayaatan nga ramidam. Yornos mo amin nakagawaan nyo kanilitaw. Dagiti mabalin mo nga yakar dito balay. Ta mangarkilata yun to iti pangiluganan tayaw kadagiti mabunag. wan tatang. Kaya't kumatan ti makaalis sa dagos. Diyakon orayan apidoan pa'y ti ikit day dilito. Ti makisarita kanyak. Tapno papanawan nak iti balay dalito. Naimbag gumano na saya ati pa nakisarita na kanyak iti dayda gondaway nam saan mat. Tamadlaw ang magagaran idin amang papanaw kanyak. Gaputamop ti padlublugarak, ta saan kami matnarod ang nagkalay sa iti daydilito, pimanawak narod. Nasayar tiriknak iti kasjay nga addam ni Auntie Nieves, nam awan tinaramidak, tapod nomat nga awan karbangak. Iti may samal daw manang, nadamag milaang nan nainlako gaya man ti ikit day dilito ti balayda. Namdya ko nag-interes pa'y anangam mo, noan niya ti makagapo. Basta tinapatad kanyak, kat agtalinaad asibibiyag iti lagip ko, ti kinaragsak mi iti day di kaayan ayat ko. Jakput kat di sarsara ti pusap manang, nam kadagito yagondaway, saan at pa'y anakasagana na agayat manan. Dayto iti pakasaritaak. No kaano ang nakasaganan ti amin para iti panagkalay sayo, sumat ti kalaat na ipupusay na. Nam agpaiso tinakunakan ka ti amam, analabit, aging galaang nandita ti pagpatinggaan ti bulad na abiyag. Tinakas ang apasat ti insalaysay mo, kat ti panang papanaw kan katiikit na iti balayda. Nam bilibak, dayawan ka, tadi ka pulos na di pakita iti interes iti material abanag. Dayto iti lagladipam. Napatpatad tupay nam iti material abanag ti agbalin akatukad ti kasjay anapasamak kan ka.